Ndabashuje umuhungu wanyu Karimagezi nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umusore bita Juno Kizigenza. Ese abayeho ute? Afite umukunzi cyangwa ntawe afite? Bavuga yuko akundana na Ariel Ways mu buzima bwe busanzwe, ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe kuko nimba ari byo, abayeho ute, ateye ute, byose tugiye kubirebera hamwe. Uyu muri kubana nawe ni Karimagezi Comedy. Wowe turakora subscribe, ukora subscribe, share, comment, yuko ugiye kubona ibyiza bidasanzwe, ugiye guseka, ugiye gutembagara kuri iyi nkuru ugiye kumvira hano, yuko tugiye kureba uyu musore ese abayeho ute mu buzima bwe busanzwe ndetse no hanze ya muzika. Iyo atari mu muziki aba akora iki? Kurikira ntucikwe ku nyinya ye nziza igaragarira buri wese agahita amukunda acumva indirimbo yo gusa. Afite ijwi ridasanzwe, arahogoza, abakobwa bo muri Kigali bose bagatangara. Kurikira ni Karimagezi Comedy. Kurikira ni Karimagezi Comedy, kora subscribe. Shuhuje mwe muneze amatwi, umuhungu wanyu Karimagezi nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uyu musore wahogoshe abakobwa bose bo ku isi. Ni ikirangirire ntawe utamuzi. Ubushakashatsi Karimagezi Comedy bwaje kumushakaho mu buzima bwe ukuntu abayeho. Bamwita Juno Kizigenza. Bavuga yuko yakundanye na Ariel Ways, bose ni abahanzi b'ibyamamare, ariko cyane cyane Juno Kizigenza ni ikirangirire ntawe utamuzi. Abakobwa bo muri Kigali bose baramupfiriye, nawe utumva wakunda. Ariko we yatangarije ikinyamakuru yuko nta mukobwa ubu ngubu asigaye akundana nawe, akundana na mama yiwe Muhayimpundu, niko mama we yitwa. Yakuriye mu gace bita Gisagara, aho ngaho niwe yakuriye kugeza arangije kaminuza aja mu buhanzi. Uwo Juno Kizigenza nimba weho utari ubizi, ni ikirangirire, akundwa na buri umwe. Dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, nta ngaha tugishoreje. Utari wakora subscribe, ukora subscribe, share, comment.